Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar chiar to sil mun sangi Mizoram State Commission for Women nikum sangni somni pali chungin case chang somriat le pakhat zialu ni a hengzinga case somsari le pakhat chin fel ani Mizoram State Commission for Women coordinator Margaret Lalthan Thwami Soidani nikum chungin case chang andon zinga somsari le pakhat chu chin fel ani ati a case dang anna chin fel lo som te chu waran isu do na ko theilo tele case ngai to amek te ani thu asoi Women Commission Coordinator Chuan District Shanga Legal Awareness and Nei Thu Soin Meichia Ten Andik Na Chanvo Sha Se Ti Chu An Au Chwa Pui Berani Ti A Munshang Shanga Mi Pui She Shat Konga Ma An Lak Chin Thu Asoi Bok Pi Margaret Lalthan Thwami Chuan Mizoram Munshang Shanga Tanga Meichia Harsan Na Nei Tan Women Commission Sudin Ani Angin Boin Shang An Ching Fel To Ani Ti A Ukil Ro Inana Sum Tam Tak Sen Tur Nei Lau Po Ma An Lak Sak Thin Thu Soin Meiche Dik Na Chanvo Hum Him Turin ma an la zel don ti asoi bok Panthil tumber chu mecha ten an dikna sha se lungai dawa an mandi dikna sha lo wanga in chunga an lo omchin te kha ke ni zwan an dikna sha ta an mandi pui kha kan do wang khan awareness kan kalpui ni chu Longklai khopui hel na tur kong pui chu pei felani trep to a tangkai takin man ani to National Highway 54 paltlang longklai khopui hi bungraphur motor le truck lian an tlan na sata wangin he hian mishing himna ati der thon ba ka khopui ti chep awangin longklai khopui hela lir thei tlan na tur bypass road ra manani a he kong pui siam na hi NHID selin thok meka project manager MD Dr Raman ne changa thudon danin he project hi November ni som ni sang ni som ni atan ni in kumin March thla a zo thei tura ra manani ati Longklai khopui hel na tur kong pui hi AOC veng longklai ya Mizo Fet Filling Station atanga intanin 71 RCC camp bula achwaka National Highway 54 po in kilometer 5.8 thuani longklai khopui hel na tur hi ani dan turin pe felani chialo ma se tundin mona tangkai takin man ani to ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga pon ani a AIR News Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook page le newsonair.gov.in te Chanchinthar hi ngai thlak le chiar the dani zan in daruk le chanvia Chanchinthar hi pon li ani ang ni All India Presiding Officers Conference AIPOC voice somrat le pangana Bihar Legislative Assembly Patna Bihar ania State Legislative Assembly Speaker Pulal Biak Zamale Mizoram Legislative Assembly Secretariat Official and kala nimin khan tan ni in voina chunzom ani ang India Rama Legislature shang Parliament State le UT te khai khom tu committee sang ani a conference hon na hi Lok Sabha Speaker pu Om Birla chuan nein practice and procedure of Parliament 8 edition chu atlang zar ngal boka legislative body 10 rorel na kalphung chak jok fel file olsam jok siam theinan technology changkang jok man tangkai theidan tur chungchang soi ho ani All India Presiding Officers Conference AIPOC masaber hi kumsang khajakwa somni de pakhat khan Shimla a nei ani a Bihara ti hian thum nei na ani to thung he conference hi Parliament le State Legislative Assembly 10 India Constitution von him konga anmo phurna le kalphung shang te soi ho na muna ruat ani Nizan Khan US President voice somli le pasari in atan Donald Trump churin omna thu tiam tira laklu ani Nizana President thar laklu na inkhom Washington DC ane hi Chief Justice John Roberts chuan kai shwain President thar hi sipai hoin an thiam thil te show in chibayan buka hemi hnuwa hian Justice Brett kai shwain in kum somli a upa JD Vance chu US Vice President voice som nga na ni tura laklu ni in hedin munchel theino pang ber pathum na ani zui bok Hehuna hian President Donald Trump chuan ram chhunga thilman uchuak takati sanani chu enfi ani tur thule akai shwaina hnuaya America chu ama anga adin thatle ani tur thu asoibok President laklu in khoma hian ram shang shwai tu engemoza tan tela India ram ayo in External Affairs Minister Dr. S. Chanchinthar atela ram shang shwai tu ba ka Elon Musk Jeff Bezos Mark Zuckerberg Tim Cook le Sam Altman te antel bokani chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu